doon nangyari. Daw mo na magawa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين أمر بالإصلاح وجعله من أعظم القربات ونهى عن الفساد وحذر من عواقبه. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى الخير والصلاح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن تقوى الله سبحانه وتعالى هي أساس الإصلاح وعماد الاستقامة وسبب الفلاح في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، إذا الإصلاح واجب على الجميع، لا يقتصر على فئة دون أخرى، ولا يختص بعالم أو مسؤول، بل هو مسؤولية كل فرد في المجتمع. يقول سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Mahulinya mga beriman, mga palangwan hapag agama, muna-muna patumtuban sing kami ingin hawabaran namo sin pagmamuka sa Allah subhanahu wa ta'ala, dain kamukatan sabkarna in pagmamuka sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya na inpuunan, sin kahijatulan, siya inpuunan, sin kahanungan, in pagmamuka sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya inhag sin kamuntulan, siya ingamot sin hikamuntul sin manusia. Demikian in pagmamuka sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sin ikadawat sin kasanangan di habaw sin gumi iban haadlaw akhirah. Ibadallah, sa munatod in paghijjatul pagdayaw sin mujtama, iban sin ginhawabaran sin kitanyo katan maun pakarayawan, ini wajib, ya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siya na puro natupot doon sa hambok tumpukan. Mahuli niya yung kaibanan o ikawajiban. Wala siya natupot doon sa mga tao takapanghati. Atawakan mga sila kiyabutangan kawajiban biya nasin mga taumas atawakan ka na Quran. Adapun in pagdayaw paghijjatul sin mujtama in ini kawajiban sin tiap-tiap siulakan sin bangsa manusia, labi lubana in mga sila nag-iiman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hafarman sin Tuhan na tu Rabbul Alamin, qala Allah subhanahu wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal-udwan.
Iban pagtulong tarang kamu. Hapag mabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtulong tarang kamu hay nang marayaw. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Pagtulong tarang kamu hay nang marayaw. Biarin ini kahijjatul sin kauman. Biarin ini kahijjatul sin tiap-tiap siulangan sin manusia. Maka batuk maun pahinang karidaan sin Allah pamagmamuka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban ayaw kamu magtulong tamang pahinang mangi amo inhi kadawhat niyo sin bungsi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga beriman, in pagdayaw paghijjatul muna tumagna siya harin hawa baran ay muna indayaw na to ingin hawa baran na to in papagmamuko na to fa Allah subhanahu wa ta'ala in pamuntulon na to in aqida na to in aqidatan yumun pa aqida amuin kabayan sin Allah para yaun na to hijjatulun na to ingin hawabaran na to maun pamagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Muna hijjatulun na to ingin hawabaran na to papagtaatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban palumayo ding hapagmasyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Ingatun na to mga bariman. Ingatun na to mga kiulungan sin Allah. In Allah subhanahu wa ta'ala di niya dayawn. Di niya pindahon. Di niya ini hijjatulun. In qawman. Hingga sumay sila muna ay bimaana ginhawa nila sila in tumagna sin pagdayaw sin ginhawa paran nila. Di dayaw sin Allah Ta'ala, di pindaw sin Allah yung kauman buat malingkan subay sila in magpinda sin kahalan nila. Di nga sababian mga bariman miyun na sin Allah subhanahu wa ta'ala muna subay na tuutun hijjatulun in ginhawa paran na tu papagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, isyusuin mabaya. Magdayaw si mujtama. Lumamod magdayaw si kauman. Si society muna dayaw niya, inmaran niya. Kana birin niya marayaw, hakatilimot niya. Bang mismo, ingin hawabaran niya, wayroon niya na hijjatul. Mun pakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Papagtaatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Isyusu imabaya magdayaw singkahalan jimazato subay muna unahun niya ingin hawabaran niya dayawon dahil nga sabi mga bariman di jumato in pagdayaw na to sin mujtama di jumato in paghijjatul na to sin ahli hingga subay tagnaan sin tiap-tiap siulakan indayawn niya ingin hawabaran niya mahuli ang panyadayawn in ahli niya in kaanakan niya doon hapang tarbiyah hama kaanakan tarbiyahon in kaanakan maun papangadatan sin agama Islam mau papangandatan sa rayaw-rayaw hapang Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Hinduan sila panduan sila maun pahinang amun hinang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hijjatulun illam simbay dayawun illam simbay hinangon intaw nagwala halam simbay in maun sila in kaunan nila katan nagmamabunga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin Allah tabaraka wa ta'ala mga bariman
bang wayroon na rin ha mga manusia in magdayaw amo na in paratungan sila sin Allah bala di nga sabab yan subay tarbiyahon na to in ginahawabaran na to mabut pakaanakan na to sin tarbiyah sin Islam doon habag kasilasa mabut pa kauman sablong sin Allah subhanahu wa ta'ala mga bariman sabkan amalta bang na to piyasaran in paghidyatul in pagdayaw bang na to ini piyasaran sumaplag na in kangian sumaplag na in kajuljanan sambil jumatuna hindi kawayan sin tiap-tiap siulangan ding habang sa manusia unuhin akin sintuhan na to Rabbul Alamin na farman niya qala subhanah وما كان ربك ليهلك القرى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون أولين بيتا كادو تانيو سنتوانا رب العالمين إنك سن الله وما كان الله وما كان ربك إذن بكون كاونا سنتوانمو محمد محمد Tuhanmu Rabbul Alamin ingata di niyajul janaun in kauman bang intaw halaw miyan naghinang sinhinang marayaw nagmamabuka sa Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu kuno jul janaun sin Allah ta'ala in kauman kuno jul janaun sin Allah ta'ala in family bang inkaunan nila nagkufurna sa Allah tabaraka wa ta'ala bagi kaunan nila nagmaksiyat na hadyabat wa Rabbul Alamin bang kaunan nila wala na nagmahi sin kakahinang magi wayroon na ng daki maun pahinang marayaw aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد mengambil nasin Allah subhanahu wa ta'ala ingatun na to in pagdayaw in paghidyatul bukun sadya labay ring himumungan in mamungkaw bihatu behini in marayaw in bihan adapun in pagdayaw sumay siya ang gautaan bil amal sabiq sumay siya ang gautaan paragbuson sata mahinang suntuan dahil naman hay mumungan mabut pa kakahinang mabut pa kaulpiil labay rin hay mumungan malambot karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ingatun na ito mga bariman in tiap-tiap siulangan na yung kadutan nyo lang si Nabi alaihissalatu wassalam kullukum ra'in in katan kamu yan bang upang akong nakura in tiap-tiap nakura aun kawajiban mas'uliyan niya in ikaw in ama siya in mas'ul tanggung jawab halong simbahin ni ahli niya mag-ayura maghidyatul sin ahli niya in nakura siya in tanggung jawab maghidyatul sin kahanungan halong sin kauman niya nding hamang salagu-lagu na upamahan sarayaw-rayaw upamahan sin paghidyatul al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar amuna in mangdak
pahinang marayaw manglang renghay ng mangi. Qala subhanahu kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Uni sabab ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu nalong sin Allah Ta'ala insarayaw manusia piarasin Allah Subhanahu wa Ta'ala. May tayong sa manusia yung mga bariman napisin Allah Ta'ala sa rayaw na manusia mayta sab ta'muruna bil ma'ruf in kaunan nyo nangangabi pahinang marayaw nang darak pahinang marayaw nang lalang pahinang mangi umat al-Islam yari kita nyo habulan subay in tiap-tiap siulakan sing kamusliman nag-iiman fa Allah Subhanahu wa Ta'ala manglang deng hinang mungkar nang daag pahinang marayaw. Pinaanlaw na kuman, in mga sila satro sin Allah, in mga sila duwaing agama na magkukuyag na isab sin pag-agama nila. Sumagawa in makasusa diha ini ummat al-Islam in mga kamusliman labi pa in kaaki-aki labi pa in laku mag-amulay sin kakahinang kakufuran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala hamulan ini magkukuyag mag-celebrate sin amoy kakahinang kabungsiyan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hangkan dihaak kita nyo sintuan na to Rabbul Alamin magdayaw maghidjatul ini katabang sinikaw hidjatul in ahlimu lawin ahlimu in magan lumamud magsamud ha mga manusia magkukuyag sinhinang kakufuran hadlaw ini habulan ini lamud ko rin ajumlahan sin Allah ajumlahan sin mga manusia iyan sin Allah kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas kamunan in sarayaw ummat piyawa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala piyara sin Allah Ta'ala papang sa manusia sarap sin ta'muruna bil ma'ruf pag nang daraat ka mo hinang marayaw mangdaak kita nyo pa hinang marayaw manglaag kita nyo rin hinang mangi puun na to yung kaanakan na to yung kalaulasyan na to in pangdaig na to ka musliman in ayaw lumamud sin pagsabo sin mga sila dukaing agama nila amo inin pagsabo yaon hinang kakufuran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biyariin na to paragbuson impaghidjatul hilaway na to hahimumungan lang malambot hakabtangan mahanunot ud'u ila sabili rabbika bil hikmah bangkaw magkabtangan amuin matayma sin piatumtuman mo bukun kaw nagkakasla kuno du'ata islahin واصدقوا مع الله واحتسبوا الأجر فإن الله يحب المصلحين مع بالإيمان هنا قلنا إنجين هاورنا دين همنا ما نسيا مجهجتول مقدار يوسين بينكو مقبابونتو سين مغي سالتا مقبابونتو كتانيو فالله سبحانه وتعالى إيمان humangad hulat kita nyo sindirihilan karayawan dingha Allah Subhanahu wa Ta'ala hasupayag magparuntungan kita nyo sinsasautaw na paruntungan di dunya dagpagpaadlaw akhirah wa sallu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amarakum بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا
آخرتنا التي فيها معادنا يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله